October 15, 2025, the year of our Lord. Yenda utumfo nyankopon ase na ode ene asa acheye sa wo nkwa wo ade nyina na yasat na se ba kubiom agudie mu nsem no ya kansuo kete ene de nkansuo na yedi ehia wo ewofie ase no asante kotoko friend reba nsema eboboba no ano ode pa Hamzata na no na kotoko sign no Hamzata yes na information na eba ne say Hamzata eko Sweden me the details ni nyina no ebro ewo fie ha say now kuma say asante kotoko eseden sika sen na APM wo sa particular deal no ni nyina no ewa ha me de ebro ewo fie ha yes nsem no ebi ano ehye nsem no ebi ano ehye nsem no bi ano ehye so far World Cup qualifies no Africa de no teams also mo qualify from Africa ni nyina so a qualifier ni nyina no ewa ha me de Asia wa ha now chairman solo ya de bia wo se yebona baso kuma sa Asante Kotoko national chairman but we say of visit top Asante Kotoko die hard supporters bibi wo mo nsem pa na omo bibi wo mo nsem no contribute towards the club's biggest fixture that yenim against work of Morocco utufo nyankopon ya adoma kwasiada mesikafo no yisika ema ne se onfa mobilize fans na kwasiada ewo nkran yenyina no yenkoshe stadium homa na yenhwese yebetimi ahye work ne ya show mu yie me no se say game no minim se Asante Kotoko be hye work na emom no me headache sisi apa ne ye the fact say sa Arabs no and I said North Africans no sa onya no wo kurom na wo hye na no wa hye ne ye at least 2-3-0 margin sene ye be ya wo kɔ hɔ a aduma no enkoye den ma na wo kɔ hye ne 1-0 wo hye ne 2-1 wo kɔye ne kwarade ni bi 3-2 a afei no wo kɔ hɔ na wo hye ase ma pressure na first half obitima bɔ 2-0 na emom no sa yenya 2-0 3-0 advantage a me sure say yebenya vim pa say yebetima akɔ hɔ akɔyi o mafrim te sɛ de ye de kwarafo no ekwara a wo mo ho no now ni nyina no eka ho na ye de ebre on say enra kuma sa Asante Kotoko ekochia the chief imam na efepa spiritual leader chief imam in terms of empire body and also eden nsato so no obo empire mawa bibia ekosopa ema chief imam Ishira Kotoko enra Kotoko quick na omo ehya ase say omo ye akra preparations no towards work na me no ka say menya ne ntie say Albert Amwa ebe training positive news eba and also I was say ye de two mama me pa chom aha say no Super 24 TV information we are saying na to hope na ye de bro me amedi dwuma de ho chairman no edin no Nazir Hamza obetimi aframe the blog man Asante Kotoko international reaction no so ayede eswayede nkomodie no ekoso pa enra tinedu nsensem ne baaye no mahu se adwenkyira hodo na eba se clubhouse nsensem no enya de a eboa clubhouse nsensem no emmoa clubhouse nsensem no emmoa ebise na players ne kotena omo han omo dan a de ombeye no mantemu no da bi wonim the ma clubhouse nsensem no very bad and they say what's a place ni na nkotena ba bi faako place no omo ye bad boys no omo nye no omo de sign omo ye no enema ba bi tena no omo ye nkura o enti omo ye bad wo mu no e de omu suba tantan no ebe sign omo ye no na emom no so obi ate ne ba bi na wo bekwa akodi nsem hunu wo bekwa akopemma wo bekwa akotena bia ba awe nsa and the social media era wo community for no
omo abetwa wo se Kotoko player na eye say you no omo de aba na aka ho asem na wani magu ase nti wo player no sa wo ko han dan maybe kwada so asuobu atano so na wo te ho a enam say wo te in the midst of community no tambia wo be ya onioma ye say sene ye be ya amanfo entwa adeboni bi a wo ye wo be hwe wo ho ye nemom no clubhouse wo no omo hye no clubhouse wo no omo hye no sa obi e nipa bonini na obi akora boni na onya nyoma pa o de sign foforo no ti da dudie no mate se nyo no nko report say every chamber for so edin for ho ena de omo ye no nso enkura na ewo mu no ehwe enti nkura na ehwe no edin na nkura na epeke ena clubhouse no no etika so place na anya bia yentwi omuka omo 7,000 8,000 Ghana cedis omo je krom ha club bia ni ho a market tua ten Kotoko mo te ona mo de 7,000 8,000 tama na mo mo club dada no na mo de 1,000 Ghana cedis ebi 800 Ghana cedis ena wa ba Kotoko udi 6,000 7,000 8,000 ebi kura je 10,000 so na obesonson ho abo ni ye a service ka no nsem hunu ena wudi enti asante Kotoko management dodo na eka ewo Kotoko reaction so uko social media no so amanfo oka clubhouse na omotene de emmoa clubhouse na omote no emmoa yenya nuru ho de uko Europe place na omonte clubhouse o enne modern football no place na ente clubhouse nemom no saye kwa kobobo a ni afre camp 1 day 2 days na place ni nyina ahia ebia say hotel a enti sezei no once kane no yes stadium hotel Kotoko the stadium hotel ka Kotoko the hotel we ka Kotoko the Anita hwan hotel ka enu nti ampanyifo ekofa clubhouse ne ba say ene ye yenkofa place ne ngu clubhouse sene ye be ya ti say no ye ba avoid hotel kana tambia no ye kobobo na hotel eke kuen no ene omkofa clubhouse ne ba na clubhouse ne ba no ehun sunsuanso obone no is far ahead of hotel ka the make no minim say what you say entitembia no when you put on the advantage and disadvantage you pick the lesser evil in this contest say place no be ha ko han ni dan me blog my me hu ni say eno will be the lesser evil that will be the lesser evil dan say obefo mu nyina beguo no obi huri wo professional player who huri wo den na tatao den na open wa bonten a wa huri wo eno asante Kotoko reaction no so obi say Mubarak na e kasa asem no Mubarak say akwa no opese ojai team no nti obeye neoma no wa frustrate management na management na aka say ne ya terminate contract sana na obi eka. And this same guy was the guy who is reported to have linked the girlfriend Adamfo to Kamara. At this particular time, Yakobo wa Kenya nkomo bi say na nke wosi edi but Abasa obi nkase puduo nse ba puduo hia ebete ne dwa so asem ni fie na nkoda yi di asem abafie eti clubhouse and separate the empage for more give it a serious rethought. Edan ni si wo Sakotoko kobo ma 2 days bia na afro no ma begum eno ye training grounds wo see the bus baba be si tech junction say tembia no bus ni si tech junction Kumasi na obi ate fakabra tech junction bus no be bia 4 pm and I say 3 pm no wa be foro upa ho a wa break camp rules. Your point ya na bus no
e de obia kosi abesi tech junction no obia faka akọ ne fie e de asumdue beba saa na to be real honest me de football na ye de eche a check akra no saa na ma adwene eyeme yen hwe Asante Kotoko nsema na ewapono so Hamzata not too long ago na Asante Kotoko sign on from Lions, Accra Lions. Hamzata ebeko. Hamzata beko me details no mouse sia. Na se say no World Cup 2026 no Ghana qualify. African countries o ma qualify no. Se say omo ye 9. Once a group no, a group of 9. The group of 9 no you be the first be automatically will qualify. And they say second best place for no omo 4 omo kwa ball mo ho na ba kwa represent Africa or continental na no so continental no omo 2 no omo be so Africa so far clubs 9 are qualified. Algeria qualified. Cape Verde are qualified. Cape Verde for man who fe the bomb pass to for Yankopon e be shiraye with a maybe say na osawusu bai. Cape Verde are qualified. Egypt are qualified. So Egypt are qualified there o man konkoro Ghana and so are qualified. O my konkoro Ghana and so are qualified. And Ivory Coast ya yenuanom Ivory Coast and so are qualified. Yenuanom Ivory Coast and so are qualified. And Morocco and so are qualified. Morocco what are free AFCON never so also are qualified. And Senegal so are qualified. South Africa are qualified. And Tunisia so qualified. It will come 9 African countries. Gabon, Nigeria, Cameroon, and Congo. Omo na the best second place teams no. Omo be kwa akobọ omo ho. Di obe win no. Obeko continental playoff. No so akobọ so betimi qualify a. Eno ane World Cup update me de but they say World Cup no I less than 1 year. It is say no Ghana ekobi ne de countdown no asase. De bia no ye the update ebeba on the World Cup ebeba so ewo USA, America hono Mexico and Canada. Chairman Solo Asante Kotoko National Circles Chairman. Obono homo de pa sa idea we a washa ase de adwuma. Chairman Solo baby a obi an me tu chairman. O ya de. Enra oni business people be ebi honorable Simon Osei Mensa former Ashanti Regional Minister na no normal 5,000. Ana businessman Big Vinci. Ana Herald ono so tunton gold. Ana enna Dr. Kwame Che enso ameska. Say yemfan to ticket ni yemfan mobilize supporters. Na supporters no enko he Kotoko versus work e won kan no. Chairman Solo initiative we no me bompai say be sustainable. Na after work game no ya sustaining so send ye be ya bobo stadium no wo say echi. Na wo say echi. Enya obi a na woska o de be ko stadium but sa umma obi ska anase uto ticket mo obi na wo sa hwe ne case kama na obekọ Kotoko fan so ye de ade bi bai Kotoko ye frɛ no virtual seat no wo say abrochefo no atwia ewo mumu na ode ato ticket wentima mapa sade no eye good idea ade kakra bi na wo ho na me ne mpanyifo nya adwen virtual seat no abrochefo no atwa ticket na se sika na omo de to ticket na wo se nke ye de manipa bi e wo krom ha ombekọ akọhwe ball no opeso akọhwe ball na nka se sika no ye twa ma omo
na nipa no me nipa na hia me o nipa na hia me nipa na hia me enye se o ma send sika ne keke na stadium aye empty o ma send sika na yemfa sika no enye den omo mpese omo hwe no ene school fo nkura yemfa organize omo no mbetena stadium ho se ne be ya ye bobo na uti stadium was a stadium onipa gu ho na atmosphere na ye nice inti virtual seat ade ana menene enya adwen ano no nipa atua ba stadium ho ye virtually empty so but nanke ye betimi de sika no a organize nipa me the SSS for you crowd my dream in foreign football. Nanke ye de o ma rural local num ni am mo how sweet local football no eye. Pacho what I say. Enti eno no chairman solo koso ye mobilize a nipa bi opese okohwe bia no ye mo ho ka ne ye form nkono mo kotena stadium no mo hwe na sika no ye mfa makotoko. Eni kwase ye disika no makotoko na stadium order empty. Na ya adwi nyina ye sika. Debi ya adwi ne se ye bobo a nipa beba stadium mama na che na dachi bi ye kope advert ye kope campaign ye kope sponsorship ye beka se ye boy ye mo hwe nipa wo stadium utufo nyankopon eme nti ase enema biem because any braba work game no back to say the champion striker abetamwa and obey training the good news and then Wednesday so midweek and obey training Thursday obey training Friday obey training na Saturday we training na fi Sunday on the work at the corporation me bomb price at least obey 2 goals already in the CAF Confederation Cup no 2 goals in the 2 goals can one okodu oko Kotoko signing player ye friend Musa Hamzata from Accra Lions ye signing no Juma ye ka so mbedie pa no ye center back na etore bia ma menyi filler we ma Kotoko signings ni bi wo a business signing a business intisa wote se ne Hamzata Sweden a e ma na nya onwanwa Hamzata ba no na Kotoko wo player ye friend no champion Joseph Ablo me Jordan Rolf the OC defender no why say lion no na Samba One wo ho na Henry Ansu ewo ho ne asa kofa Zakaria Fuseni 4 center backs me pacho what ya say na Kotoko still osa kofa center back aye friend Hamzata e bai enti na adwen ne se enye so oba be start ya bo ye ma na bo ba ku mienu bi na ani hu na ya ton no agiska e de aye club no enti Hamzata enano pay the news is that Sweden ena oko Hamzata eko Sweden sahwe bibia free wiem ambete bayira homa based on the matter no a deep truth information is there Hamzata ebeko Sweden na wakotwa na Kensie so Kotoko beton no ye no wajiska yes no information what's a more for players or more height inti Hamzata sa wote se Kotoko the announcement na ba say Hamzata has moved to another club. Omajiska emanenyo ngwa a good move for Asante Kotoko.